ibinge auke ni binge indi yonde ni kilingo gia siasa amantu buraja itite na mbere kugaukana ni gitare ntuiko igita renda mashegi siasa okona bamwe bakiuma rutereru bagitarora runge na matemo ya siasa yakethira yakiarwa kuma kire ilingo bia gi siasa inde ridore ya DCI na NCIC rekemurika siasa barana bo bakuruta miario ya kunyogoria thiri ya mugongo ninge miario ira ikulenga kabila mwanya mwanya urachithirite makarene ruarua MP wa Mukuruini bwana Kaguchia wana Kaguchia dadarua tureda mheshimiwa wana Julius Gwaltai ora MC aspirant kuma Nteresha Bogeta East na bwana Dennis Monene Njore nweni MC aspirant Nteresha Bogeta West Rito Kaguchia karere kupotelela kili yote 9-10 karibuni sana kiri nkadhi ya gisiasa atutegere mwerekera jo kiuthi karata ka 2027. Asante sana Jou ategeri betu berwandi yetore akwa ni Julius Gwaltai mukari wa Bogeta East na uria uguchwagite yotongeria kia Bogeta East mwaka ya 2027. Karibuni sana tuchanganue siasa ile mbere yetu ena twetaga ni aliko Kenya itite Meru itite na kinya Bogeta East ara itite. Karibu sana mheshimiwa Njore. Akibwega kubira mukari wonde wa Bogeta West na mutegeri wonde Meru TV na arakunze ari kumukethio gorobu bwega marieto yubo arikia gwitwa metwa Dennis Munene Munjuri euro guchwagiti kia Bogeta West na karibu bwinde tuchanganue siasa tonora kirima gikwenda tonocha cia mugongo ikwenda na tuchongaririe mathukoni turi amwe tukigagua tukiona ura nthiguru igwita ibwega. Okay, ruarua bwana Julius mweshi turaithire tugikujira vuguvugu ya the Meru we want na rua nande twina mite na kio ni baraba kwithira baete power so na barina kabiro gakuthima kirima barua kirima giatoranwe ibwega sana mutharimi ni untu bwa kubanga tutegera witi bwa mbere na mukondo ira siasa ikwenda gutega indi igita riri tuterega kuona gukariu nonto mbira antu ukaigwa mpandi ciambirio ringa jiyete omenya ndura kwire nyuma so ndura kwire ire nyuma na election ira tweterete 2027 no atumpandi nande tukambiria kuya yabo nyomba nande bara bomi bara baketha bena muju ka maragara kwithia ndura wana mutharimi kwena mite eu tuona na arua inye daito wi position to batere koraitha ikotu kwenda wikia nto baba kwitha wena viti na power so gutama iga bwana ndekona ija twitite anto aega although ituraithiri iko interest jetu ja tukinyia tuikia ntoko. Number 2 siasa ni mbega lakini ni tumiro bwega gutumira antu ja puppet turirua imaendeleo ni untu ja jonde jari umo iguru wale jaga trickle down ariko kenda antu borirua ni mbio yongo ekuthithika so mitaeji ni ekuyo convince antu kana bukubekira marichirichu jara mumero uga marichirichu kenda borirua igita re mumero ri mpara yariku akuru kana kuri bateka mitindi ikatheruka au kenda atirisiere na baka witoro toro era tukwenda tugwatwa neyo iturirwa twetia development turirwa kuria project ije tuiremerete ri nikiremerete so nande it is too early inyere ago ina we position na nya we position kurio tubatere kumenya iko twitite. Mheshimiwa Njore oe kwa mpandi ikiringaringa eba endura kwire nyuma mite ni ga kuruma ba wishira kada livu ground kore bwega bana mutharimi na mutegerio Meru TV antu babo cieta mite in development batu gwitia na
kira kina maana kwina gintu kigwitwa east na west itukaanirio ro ground ikari muntu o west atikwenda kuona muntu o east aturia endo muono na tuku. Kwa hivyo kila tubati kutho tukiuraia na kyo kuona miteke jira turiuria development iro tuthithiritwe ndene mwena juju wa east ni iriku chanandi ndironaga director general wa Kena akiri design ni the branch na tukachoka tukauga comparison a west wajo tegera ke west itonoro orukaro kona irerie kurukirite abagirwo reri boats barabara cia maumu cionthe cia kurukire ringi ndejete ndethirite agent wokari njio kinyaka ngocho na ra gachagua na kwa ndu wokari njia ati thina ati gwato njamu njirene na ikiuria kia east na tukoria ri what are we benefiting with niki tukwambiria kuruithanu aja tutambiria kuoja maendeleo kwou ndwaire ile aja yo kuona kirima kigitanua ni antu ba west batikwenda kuona mwana o east kimiro kiuga mtu atikwenda tuona aturia rendo tuona atuku iu ni ondo weri utikingi kirio tikuru maendeleo kana mbi ni maendeleo tugwitia taka kuri ukabira burio indi bwana Njuri ntai komto west akiuga kirima kiaturanwe urangu kwa kiaria no east ni rokungu kwa kiaria ni mite kuma mero ngu kwa bakiaria ntai kwa ba west bakiaria actually ba west baraba kwaria rero rigathika shagwa arua kirima ikimwe indi witwira wa west atikwenda kuona east indi no east akuwa kirima giaturana kira kirio wana mutharimi tiruko kwaria ukejo thithio tafiti ni ground yukaro na the reason mtu west atikwaria ikyo kuona o east riria Gachagua ari na giti kia deputy president kirima kethora gikimwe uti muntu oruja nawe lakini ugeja kuona antu baba west nani tuina mutongeria ibo bakwambiria kurwa wendo aitearire na Mount Kenya bakauga nandi itibuwie batigweta gwo opposition na riu ario no tura tukaritie kinya uju weto maina njenga araia akaringo nchuguma akira ki na kirima kiari kimugyo gakukaga ukona gikwa tambarari kuma na kangocho agitegera monka nare kirima kia muito nthunguru nare gutegana kia njuki nare kia murio kiembu agitega kiria amwe lakini nande atiko value mumiru wina giti to respect regardless of what nyagatho utiko value mumiru no bati ko respect ubisi nyagatho uno wengero Mheshimiwa Gwantai kwe bakuga ni Rais Ruto agutumira baruko bari daga ria kugania kura ninde waria na ndenda ku raitha incident ijiri jiokaite ya by election ye orukarau nembere igita riu riari igita o riria mwana wetu gwitwa Kindiki niki siasa jia mbere beja kureterwo skuma bagurairwa ende orukarau ni taro gas na reri bagwikirwa uni nkaregana na kuga atire ni west yete kwenda kuona east na mgochokie ki president William Samoei Ruto bokuruka na Gachagua betere ba strategizera former president na kwa uwetewa ng'ombe na mburi ng'ondu jiawe iwona TV ne o uwo kubanga jao kuona jena power zone Meru akurikania na former president ejerege Gachagua oruaru no raigetwe ni bandikana ni nani akiuga kwitobia twathiura kitana kurigwa na ata Sifuna ati akite Junet Mohamed ni ati tobia tura twathiura kana twari no twake nyombe imbega ni ati Sifuna ati akite kira ngondo kwira mutharimi ni giki twarega kumenyera gwitwa mountain ka Mount Kenya tuiganirwe eguru ariko o are ni okuona pausu ikija naja ni are eguru tutariri mathabu na mathabu jara jatari igukangagua muthaka u wetu tukwirwa no wetu akiringwa tsenga ya kienine kienda nande tuone wa kwirwa babu abwarekererie mbawe ingira Bwana Dennis kuga ndifa mantu yo jonde bara mutharimi
the reason tubati kuthithia comparison yujo kenda ora tukarumia pawasu na tutimbaru tuirumia guko ciringetuma muno rira deputy president alikuwa Gachagua tubati kuthithia analysis tugaciuria Gachagua deputy president igitari gukarite na miti gutemori imaendeleo ja ikuoretete itugathithia comparison nagwe mwana wetu tuguta mwana wetu miama tubainagia kao imaendeleo ja ikuretete thai ugetira aja thai na impeja na mfano barabara etari kuoneka iri kwa dormant ukiramira barabara ingi utogwatithania abo geta east na west na narua turi east na west aja iriuma Kionyo ikejira Kanyakine igetira igeta kumira muti onge amekeja kugwatithania mitungu contractor site barabara ni kunjwa currently barabara ne kunjwa bwana barabara ne kunjwa kwa natwere no ngora ndi kwa twika barabara ikenderea kunjwa na ikirwe rami twithiro tugitairo akaribangi betu babogeta west bagomba gwita kwenderia mpoka ndarene batina thina bati utenderu bikibiki kanda gache bikibiki gujaga barabara ni kamatite iria chini kita Kanyakine kwa twika ni gwakara kenda tutema miti igongora twarumia pawacu na kira tukwenda kuirire imaendeleo tukwenda batwi ukejotegera currently turarira ire gitara the former deputy president Gachagua tukiwa kugutistima ukejotegera ni kuona transform ciambiriti kuja on the ground na aburetero transform akui ikona yabona access ya kurugura even industries kena twabetu bamenya gutetheka hariko na ikira giguruirwa aja kira tukuria turiuria wa Gachagua ririo kuri kuna legacy rio tigire tonge gwita kuchwanda kachita kuri amburi che urwara kama kisi ne gwita kwambiria kuraga bamungi karaga ukiro akaugia ngu nire kuingi tutigirite ekindi gitu kuona kurumia barabara unda kurire ngoko kuita mutu okiama kume gojikieni kia ndege ijirite aja no menyewe gakuru koti Southimenti tukwakana bwana Gwantai kiri kithige siasa ODM bari ba kwenda power Oburu Odinga aliuga gitikia DP ilasima kithire kiri rotere rwa ODM kiri arrangement ya broad based government Kindiki in or out Kindiki out imwana wetu lakini strategy ile ilio raithiria voters nyamwererera umire urato yugujukitie kura Kindiki ni kiaregagwa o hara mwambirio rega Gachagua a proposal kana etekirwa kia mbere yari numbers number 2 ni maso finances ni thai yonora that's one number 2 raithiria ranking ya president urekari kegwita ikithithagia atia ikinama akathithia atia option ile akathithia ageta piki aria akuona nio kura ikathithia atia ikonora obvious twende kana tukamate power su ka tukamate kinya excavator ya kuomora kirima akana maoni jako bwana Jure politics is a game of numbers it is a game of numbers na tutukuga nandi ninyogwa na majenzi araja riuka jotegera Kindiki no kurubo Kindiki na bo mukururo gutwo buru oro atura go ukiwa motorongina akero alitikia research munyo rongino research mu atigerie ukajotegera Kindiki no buru uwezi mwe na jetiki kuthioro ngatwari guchwa ruto guchwa kura indinga wikilivo paranya na kwendikithwa na myake ngana batigeri no mukuru nyekiri oburu oparanya no mukuru nyekiri oburu kwou ndiguru irenda antu na jetiki numberewa na mtura umba gutumwa ja last weekend ona Kindiki Samburu au Maugete Rundu niende more than 3 meetings pandi oburu ageta jumwe ototegere bwaga mudikandio I tremene itoro ya tropical karakara kanenga iro tropical mukuru agasikipa ambisi ariko ndiguru irenda antu energetic antu bakumenyoro bete na tutu manjienzi iro tugose waende tu manjienzi tu nyume Kindiki na turuga kwa tuige Kindiki akeberuo oache yo mulimo ipasuke bas that is the slogan manjienzi you know inkorigwa my brother na tuna numbers inkorigwa munkoriga my brother ale atura mulima niki mulima tiju kweja na deputy ona mulima west ina numbers inkorukie batwi na ikyo batu tukwenda west na east igwatana kenda twitha twina bargaining power
thirikari iji tutigane na nya kukangagua na west na east no nto yu iki mbugire yumite iguru arage president yabo kangaia kende nya kende kiagita abotigia pauzo jenu ariko abotigia pauzo jenu no nturi bottom up nikibakwebera their manifesto bakareta pauzo nikibakwebera their manifesto hii elimu mwana na ndenda nya all the principles baraba kututhikira kaba tutegerete mwana ajagwa agaikwa sibitari mwalimu inyambere muciari aringirwa thimu na arua imuciari yakuringirwa thimu itutige kwebera kiri genesis ya siasa jiao twambirie ara baugite tukija kuthithia jajangi kamwisho nkirikia ki barabara ikwirirwa bwa mbere nkararie my brother ki stima gweto last mile connectivity anto bakire tubanda kenda bekirwo stima mwanka thai turirwa 1 billion nirekere tue gwikira stima wemba yutio number 2 barabara ndenda kuitamu jewe kwirwa ujo mugwatio mwana uro rije irio bia mwana noro nyunya iria ria mwana akaona mathaja mwene mwana nejite ayukagia turi waka mwaka muromo mwene akija kethia mwana wina ntembe ndakwira barabara ici ningetekania acio nuntu thai tutigerie ku budget ya 2027 kuma June 2027 etitanguge ina barabara wikojurira wana mutharimi kirotegaga ikethera contractor injirene consistency ngugi ni kuendelea na namba 2 ankuligwa na ate antu babo getaisi bakugo batora transform the most senior staff ule umite nyobisi ne wende deputy president amite ntule muchore kwa Gideon Kimathi nigo bakumbe wa kuchaje maendeleo yake jana haliku Kimathi oreta maendeleo babo getaisi atureta east nungwata kila kina maana ntikumenya mata ndio east mheshimiwa atuchokeria lakini arabumite tuliwa kila tukwenda imaendeleo tutukwenda siasa cia pesa nane na tukuwa kila tugwatira pawaso inkwirire kwatiko twagwata pawaso kabarabara gange tukakumira kia mutuja getaka umire kirone gatugwatithanie abo geta west na igoji west tutuire ndi kururumia nyamigo ngwang sikoma mokano arega thithi ate ikauma meiwe nyamera tukwenda namba 2 tuliuga antu ba opposition batikane natwe tuciorganize twambe tujukie maendeleo na nyabo atuikia na are anga west east anga central utukio tu benefit yakyo kila tukwenda turenda kuigwa thirikari kuja kuandikana kairi polisi kuja kuandikana jana dituragitirwe sub county abo geta tugwana betu iba kuandikirwa rakanyakine na bakajuko babo geta east mono bakambara nzunya babo geta west tukaigua njesi ni kuja kaandika no alimu iba kuandikwa tu imbalance oriku tu imbalance ojo te tu ingisia siasa ya pesa na tu tuchienda thaici igitara siasa ya ginya Januari tukeja kuringa Mheshimiwa Gwantai yes. Kiri ndamasha ya siasa ni tonete mutongere wa UMP kara Mwangaza na mutongere wa PNU Peter Munya bagitonya kiri Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party mushemani jurajwari Jumatatu ninge akiaria Karoli Omondi arogire na kwaraniria na ngogie wa Kalonzo Musyoka kwaraniria na Rigathi Gachagua ninge kwaraniria na Edwin Sifuna walida mwananchi narua Kalonzo boshemeni na Rigathi Gachagua na Sifuna ni bokare kire obishi ya wandikani kana kwandikania kwa biama barina bakenda kwandikithia lida mwananchi tuika kiama ndamaisha gi siasa ni karata kagi siasa kagotigira kuri na urumwe kiri upinzani kana no mtu wa kuchiekali roterorari kiambere ukeja koraitha Kenya utiro kiama kimwe gikatha no nginya biama bieje amwe na we position kora nkwiri gukwega muno ni untu muntu na koraitha ura manto jathithitie ate jetete na narua ukeja koraithiria kwina murengo juju arinda mwananchi kwina Azimio yewe we position bwega put their house in order
na kwena DCP ya Gachagua bonde abakwibanga balatukuwa ni broad based what opposition. So balibanga nuntu bwa gutega ngugira tuitiri na ala Kenya tuiketwe tukira go Singapore tuthithite ata tuiketwe. So inko ba congratulate na nuntu tikande SG wa UMP ntiumba ko ali ankuru kimanto ya UMP, but they are on the right track. They are on the right track. Riri nire gitarenda mashe siasa Mheshimiwa Njore na area siasa nabo niba kuibangania indi naru akiaria Peter Munya bari na bwana Justin Muturi mutongeri wa DP ni boloterete kiara mutongeri wa DCP Rigathi Gachagua bakiuga batiuna ngabiama aba dondeka kiama kimwe kia Mount Kenya. Wana kabui boya kanuntu bwa kiuria kiu antu baba opposition bejito alternative government batamara confused antu confused muno na gintu kira antu baba ochwanira ithina buri thina atia ketha ati thina tu ochwongi ithina kingotore batina ikyo tu ngwa wethithia atia bechwana na kwironda akarite ndoria mu pastor ngina muro kwa tu kai murungu turomba go uka umari na witikio. Why do you have to have many tunisha tu twingi na turomba murungu umwe na ketha opposition ni muno iba gwitikania ri imbi bakuringanira gituma muntu ati kuye opposition ni kwanga tukagwatanire ketha una mazo tu turunga mege yaku go nongia karunga meke yaku imbi umeneria Gachagua ketha munyo ri PNU endie PNU eku lakini ndakura kire antu babo choni atirongi last yale utu imbecha ale imbecha bothithia atia na ukarungama na arua uka mutongerio EMP mbecha kana wa PNU kanonge mfano gwa kana Muturi utuchwonge kwa kabwe muntu atakibi yake na kile gituma bakongire gitiara bakajunya ke chai yale muhingi kimiru yato ikiao bakunda kiao bale amwe ithina no tiba tena manifesto nembi botete ogwatanira meke thaimu yantu babeka gwatu tunange bya bibe UMP PNU tutonye ki DCP ndio opposition ni kingontore bochwa utuwe atena mbecha maki my wants ikyo kona betinda na ale ationa barungi kitanto mbere no thiara bari withine me muntu ngambe rio chiuri kienda ronga mabia mabibi na girindi ithina mbecha yobano kyo bwana oni kandifana my brother Mr. Monene katuchoke inya na aria after Ruto agukuruka nukuona netere guchwa baba amuchwaga niki kienda betha bena strength imwe na bomba kwathai bare amwe. So antu bare amwe ibomba kuri na twitite na Kenya na aruere ndantu bathuganie bare amwe na ne umuchunko ugire the bands of the same feather flocks together na arua ara twikitwe tukarega kugwatana njara tukeya kurekeria mianke ingi 5 tugetithwa utwitite ikara yangarite yoginati bwega cionde ciurera njirene. So ninkwenda uba kugwatana na gwe signals bago send na kenda wetikia kwena signals bo send nimbi ukaigwa tuka president yakarita press belief no kethiria nteto ile opposition yekuga izie kiaja kwa ruariko karua. So kuri antu toigo twakinya igita rero rongwa ona bau bena au bakeja ndenge ni thabategete na bwana Munene Ndionga Gachagua yambiririe abogeta West na aria nandi akirungama kilingone awa atongeria kuma Meru na Mount Kenya as it is baraba kundira kaune kamwe kire broad based government kaba kunyanira mwananchi bate kutetera mobatara na mobatu ya mwananchi no kiu kiao bakwenda kigune kake uramu bochokeria Gachagua mboti umurana tigana na thirikari itengugi kwa ko muntu tutara kiu kiao noe muntu rengetia aria abogeta West yo iwe kwa 3 weeks before ndoni ayo wa purando 15 million na kama taramsa mwembesa my friend manyara au tiso no public domain tanko kutana
kwa tuika nenda ka bati ukamata purando era ka bati 15 million cia bati kuja sikathirio foundation ye gutethia tona to miru tora twina thina na ara gutiga ku foundation ye guthio jengi bona nyaka wire thithia na aja ni bati kuithwe kathithia ti gukamata mbeca onengera mutane ki ubiri yoko na kiaria akauga these are mimics tukona mbiri tinyo thara ubantu babo rwa senate akauga nyabo ta wache bo bambithira ariko muntu wana university aria na kira ku akiri opposition kethe iba kuondo cindana na turi antu ba thirikari ibete baibange no gukua gachagua ketheranwe kiama kira kia DCP kyo ikua teni bibi ingi yoski bionde ibieto biunango bionde bitonye kigusiro mo DCP peja basindana na kiama kikimwe nikibagwita na ndibe bia mankuru kibia ma 71 peja to cindana kiama kimwe ndiwa to matu tu centro aja na miru tunde itunango inkirundi PNU UMP tunde itunango na mbachi to nyamuka bina unangire mbachi weto nyake DCP enye UMP na PNU itunango itonye gwachagua mbasi tato nyakire DCP no secretary general mbachi bwana Kamuthari Leni Kivuti botonya secretary general no botonya kire Azimio la Umoja secretary general mbachi bwana Kakwinu bire mugambi manyara rungi yake amakire ko is the national secretary general Ombas party arungi yake amakire ko ati uchiere wanga DCP anga imbasi even basi za confused party bwana Gwantai Shiama bibunjwe bi make one big party kiri Mount Kenya kana omuntu ekuchire kaliro tero ari Kenya we are multi party so tukuona ala tukuga twenyange biama utukuga nande leader mwananchi mbua ni erewi political party they betekereru register biama ibiongerwe kenda inya kia Ruto kiona kenge kyo gwata no at least bakora koria bakinya kinyithia anto yore karau no at least baba mathira no ndo anto ibanyuete akana na kamwe batumba kwaga ndawa cibitari thai gutuana daktari bagomete na bachoka nande gutuya utongeria bu bwa gwenderea so anto no nginya ba peje amwe bathithie ngwatanoro bena murengo jumwe na yukure amosi yuga abaire batitania ti barabarikania biama bibi birikania testu ari barikania na nyao my brother akuga mugambi nya akuibanga banga tuikinyara mweri o ere ala mweri yo ethatu antu bakenda bagui position testu ari yeah bwana Munene ni rais nandi nambiritie kwaria Vision 2060 upinzani ni baithirite bakelenga mathaga yao kire ndikitheri bakiuga kembere ka kwithire kuri na stock taking ni tia bottom up ithirite ikifea ni tia urutungugi kire opposition mwingi bwithite bugita na mbere ninginya bakigweta mpangaratano kire sector mwanya cia mugongo akiuga kio kibati kwarirwa ndi tikiroto ke miaka 30 plus ite ngion kuri opposition you confused Vision 2030 tambiri tu Ruto itambiri tu Uhuru yambiri tu mtoto wa Kibaki na as we speak bwana Mutharimi Vision 2030 tigerie less than 3 years itu complete kira bategete gintu ja Northern Corridor Isiolo i Rapset iji Isiolo airport iona ciya kwa nduokari njiri ona thika nduokari njiri cigwakwa na ebariwa nuntu kinya twithia stock taking indi tonga twambirie kuthia kuma stock taking igitara Kibaki ria Uhuru na riri so what we have na tariki 12 August ituyite kwariria ni rarugururite ta kurugurwe public kwariria mantu 2060 ta Ruto agethoro president 2060 eri kigipindi kia 2032 tukwenda ongerwa nkuruki yao tu 2027 mantu yari ikita ja already bakachagwa bajukia 2032 kuba kuibanga urungu atuikyo tuonora bagetha betu ikithaya kada tewa no kabira bajukia 2032 atobothirie framework ya 2060 baka implement miaka eu 10 yawe keja bachoke uri onge ukeja miaka eu ingi keja na nyoro onge ukethirwe 2058 akathaithie vision ya 2090 no ndo wa Gachagua omwetaniria na ukabila kai mukabira niki Gachagua mukabira niki ndejire ndona kirwa ya strip kwa kuja miro uganga ya strip igwakwa na muitone
agwita kango chwaja kuri ya strip ndene yakwa mathira arera antu tuthuranie ni nyaka ya strip kake jaga kwendega ikinyuka yariko kogu imuntu rotenda kuona ongi mwana na kimiru kuga muchiore kana no mwangajuriro muto muchijo kwana kaiji no mwangajuri ate mwangajuriro mutwe na ndika chegwa ati kwenda kuona kalija ikaini tukonoro kaini na abeli na ndika chegwa ati kwenda kuona mwana ongi akebwa rendo bi kuriagika yoi okwao that is how you call him kabira na kiuno kengirwe oni nga ndifa na my brother mbuge atere itutige kwenderua ndwaria ni muntu aifuremete aturetera na aturwa turi muntu na mutano ngina tumite umite west ndauma east na tutebatere kurwa ni untu kwa siasa ndikwenda naro jira yarekeretwe tukieja no tongeria ya dynasty versus asura ireto na ndi mulima na yu ni ereti ni untu Singapore tukugeria gwikwa gukurema all the project igwetua 6 months mtajenga within 6 months itakuwa imejaa hospitali 6 months itakuwa imejaa hii barabara 6 months itakuwa imejaa ntikwenda twita njirene na itukwenda mutharimi tuitane tutumire media ije nugo itana nto civic education iria tukarikia election tukethania my brother ni unto kiambere utumba kuwa jana ndiko ngatheti-ine narua kwi nyamwera iri sha 1.2 billion ti irikare wagintu utiare kiri na heti naja ipaozo to kamatithwa mbese igita nariko aja muito jweta mwamiti na nyoko ruina rocks na ndaugire kairi ina rocks jietere miti etamo muitone ona antu ibatige kuinithua ni utongeria bure bwiku ni untu kiambere mutharimi my brother nkwenderewa thirikari tutiurega ni ekwathana lakini ite kwatha bwega na bweru yes kabaero ebate kwathana bwega yeah ndiri uni yo thurio mboro yana nya bibio yu atuna metho na tutigwitegera tuona bumite na irobu nkejira aja ndarere ndeja nkethira thaa ingi kuruba kiendagia marigu na no thokwerera nene ndene almost Kenya or East Africa kuruba endairie marigu na ubarabareni tayo keja guthira thokwerera yaki au ekifari thoko mondani au ndarene marigu kinya ketha ya mbiri twemenya kinyo geto kumbika ikunya ketha ya mbiri twe ni arikire barishita white elephants utithina kinyaja nuntu no kumera aja nuntu bari gote ba usingi ikuthithwa ire toti au singi ya fonda ba usingi kuthithwa tukena mirano kuona itaronga mano cia ka up to date una mirite mwenda antu au tukono cikukira naru andu mirite na barabara eje ya bypass ndeja ndethira barabara ikugwatithania irindo kiumera kirari aja kabro cia ikwa nutiba kwenda kwa elevate municipal ya city tiu level 6 ugeta kuethira wonders level 5 kanyakire tuendo media level 5 hospital enda kwa level 5 hospital facility ilio kuna KMTC ana beto bagwitanirwa are tai ugenda kuthia na sinyita kanyakine are tiu thirikari ije kuje utugurira campus abo geta west technical institute ile aja miru nazo te poli ikurugura institute ya technical institute rito Mount Kenya East technical ana ne obo thithire diploma ariko uti mwana ugwita wiki mwana na ara tweta Kenya poli na ara na aro bari jaba gikwa ariko o bagwikwa no graduation ye munde gwita ithithagia ta igiukagira ka ruyi antu betu atwendaga atia oni amo chokeria ura twendaga ndenda umuchokia nyuma kirira plant ire estima ya Southimenti ya kiro igitara kibaki indi nireje itakurugwa no iruto tirerere kamatete ikingiria stima ibu ateganira ya obwe mindia uringirwa mbicara ne yaringirwa Tharaka ne yaringirwa Ekamba Kitui na ne yaringirwa Western the same tractor ina iki number 2 thoko tutiurega lakini public participation ni mbese ingana ire tiaja kana iwo iterepant no tukiambere mutharimi
thoko ya mwichi one ne erugurirwe eri ni ujuri thoko enarua kauntu ndaugite kairi thoko kama chege deputy president alitira ultimatum erugura thoko iwe mwichi one awa within 1 week thoko nyamwera kama chege ile kuthithia atia ekurisium manto affordable housing anto bagito embecha kuma igo akwa ote muntu weri naye inyomba itije yo imondari tire kwika ya janwa na muthari minte gwitikia ogwe wethe okigita kwa mbecha uri haja nyomba okiragwo ni igo akwa Nairobi nyomba ciothe ya affordable ni scam na 2028 okejombera nyumba cia affordable ni scam. Ninge bwana Dennis ni kwithirite kuri na ciuria birito bigie taasisi cia kithirikari ndwangi cia kithirikari gutumika riri thagara ya gisiasa muno gacagwa kilenga mathaga yawe kiri rwangirwo karibu ndene CS Onesimus Kipchumba Murkomen. Gachagua uria kari marora igwe complain akiuga nandi an intelligent report ino ngai twithite around 2026 jo mucho my friend yo joga nandi tukuthithia revamping na kia turare akyo ndene thirikari aturare amusi nyingi chito mpuko chiaruma ndeje ikaruma ndeje na chiruma na turarianire nyame turarithiriria alignment ye nyomba yetu na Gachagua ti intelligent report ingi akariona kuringana neyo mutuketha na kumilisi uthai arinde thui aiji uraga gaguchu arinde thorokete press aturoka guchu arinde thithia atia ethiro egwata waga ichitha kuna ri uteo ku receive thaiji lakini watu tulimara rogiere na rukoro rone rutigina ara gisektere polisi rwakarigiterera Gachagua ari kuno tunenda gutiga transplant mirio ethiro yugirite uriku na ende mheshimiwa sincerely speaking rira kagucia akugwatwa miarira mirutire ni gukwaniria na miario ya Ndendwale na tutona Ndendwale kiwikirwa itagaria ninge inya okaile by election irashithirite gita na mbere ndegorone ti ya olkala wake ti ya Embu na Malava wake itonete utumiri bwa Borisi bari guns kwaragania thire mugongo uti Borisi tumasi guns na ubati umbira ande Ndwale ugiri atia kaugite ageta gwita nturunguru agitanda jakaguchia ara kuthekwa eto bati kwambiria au na buthirire tawa profiling ya community atwitate au gaifisi kana na atugire augire tu mafisi na wetere kionto ari kaugire tu mafisi na rira itawo woti ingere kana eja garakiri nawe muntu kondo kwaja utiwa atemenya kuunjia lakini no ntubaye unge ate kwa figurative speech indi na ya yuga na ndare kuringira Kasongo kura na nuye no gwitwa Kasongo ututiye ki public rominya kana kanini twagwita runguru etanda umurume ithireti if na me aburo kwa figurative speech etobati kuinya ingi figurative speech ugo nya karunga matharu ya bona muthami karunga matharu ngagwita mburi me anta kwithira wire ja majijo mburi cio ja majijo lakini je uga uri ukaringira Kasongo runguru agitanda ino tukagwita na ariko nazo korirwa mwekurwo we na no andiki thirikari ya Kasongo ariko murume kaguchia ko kwa rendi ukio no ntembe ugachiaga ntembe murume muromo onde na kuga atere ukaraitha thirikari etore twitithitie bwega ni untu mbere mambo days iri batere ko they independent ibatonyerete etha DCI no kuona ibobo litanguge batio tumana kirutere rwa betumana rutere rurungi na mwanka thai to expect to irigire baendelea kuthithia uno ntu gwe hit bakuigwa ibe kuigwa hit and defeat na ankwenda kwira Kenya atiri twirungike oja uria Gen-Z baugire batita barabarene kairi batumire card ndenda kwira barabare opposition tutigane abiugo bitekari bwega tumenye kandi jeto ni karibwe ikumira ntukwira tuthithia wa democratic rights ya kuheberia thirikari ya guchumbura
utita kuwira antu ndaburetera kina kana ni antu benu ya ruku ria gutumika nyankuiretera antu kuinganona ruku wirumbi past tense ruterene rwotongeria etumiko ou oja ura wona agachagua aria gutumirwa na nyumene gakandamd so baingi mono barathuta ari lakini namenyere biugo biawe natige kuandika history iria kamonja njashire nuntu ni akwandika nuntu narua I think igoro kana narua ndia ijina leti State House nuntu kurari na fununu thati antu bawe ibaragite tubeche ibo baraumarukagia information kuma gi State House na ndi na opposition yekumania na kuria polisi na antu bawe ka kore intelligence so ere antu be weak na bate kumba go put their house in order ibatige blame the opposition. Yes, blame game bwana Dennis Monene ni kwithira kionekana ire mbicha otongere bwa rais William Samoei Ruto non tubo kurema kuingia mawirane kire ya Kenya mantuigisha otaburea bwana Gwanta ya gweta masibitari ya kulalamika 2% ya deduction ne kubuithwa kire claims iraba kwithira bagiti ya authority ninge besha kwi company to Finsprint niyo mbesha baribari 1.2 billion ikiorokera kirinyene mtu atikona ina agikurira mbere tukinyauri mutegerio Miru TV abati guciuria atiri cani gwita ngugio mioro gwace te gwita ngugi nure otamigeria ni ndiramigeria na ma testimony imigeretie ina ndia ta personal level ndina my father in law waithia kemo na kemo nyeni cha efu itaka bamba ithe na ketha ni ite ni cha efu tutindi umba murigo yu no arambi turindithia twa tukathithia atia lakini wejo kona akuthirwa kemwe momwe ngakemwe inyanya aikaba wisa which is a lot of money na mtu ro gwaze tigwita ngugi nuro teta ou ami test ona ketha ni gwita ngugi na tigwithia atia itigwita ngugi na wangi kurirwa na ngikuanga basic kuriranga deduction kama ni mwananchi atakwenda kuigwa nteto ine nyomo iranga chiruliranga 2% you never care kira ko care ni eta sibitari ri kandi ni gwita ngugi na kuriwa kana arambi mea tubati guchuria atiri turika kuigwa arambi ciamba jwari tugitagwa kimu tugitete sa cianyire kugira kweni karinji mutegeri wa Miru TV na ari na gite sa no tirio upinsani bokariona sani gwita ngugi na nyaga chagua akajua atirita wasa kinya muntu unge upinsani akajua aitirita wasa ndeto ichi rukuna okuganyu ruko mupinsani rukote mupinsani natakurwa kuruma rukugwa gwitetera na rutino history kare njanji rukumbaya muntu rukwa riuga atiri kwatiko buti kwenda kumbona turiari ni ategwo ketharo kumbigiro buthu kuri benda gwire mfano nda yanto mfano uketharo ina bije binge bikiruja ira munda no yo kethara no ibanga byo gwatanira kira kithithe yago chwaga kuru wetwabera ndikumuta kiari kikimwara juju mwanka ko kijo wakuruka ni umuta kiari kingi no kuyigu mwanka wakuruka ariko kethara ndwa ijire ja cia west na east jo chureta rukuri tutemutero kiari kiara katika kirima east na west ya karomwe kwani iko shindagani bwana Gwantai okithikira ogambe bwa Dennis ariuga uchurubwa kimena botirura bwa kimene uchurubwa kimene botirura oni anchokia nini yangi agwetereka nyakine ne kwenda gwikwa level 5 okay ja kuraitha budget ya current governor arinenkera nyambene iria rirevone mona kanyakine 50 million kanyakine akaminenkera 4 million nonkwenda tutige anakuwekani wauga hatiri auga mwananchi okawaida atakwenda kumenya atakwenda kumenya ule bothithia borake one gintu utiumba gwita uga murandi jojo budget murandi jwa 50 million na yet mbeca iri gatonyo 10 million so mirandi ira mingi ukuona iri guku ikajira
Number 2, itukwirwa siwarenji aja ale turauga thoko egaikua protein irambiriria kuthimwo. Ni unkuga mutharimi tukaritana ntu civic education. No aka proti kire kiwanja ke mwingi. Ona? Ni giti ukambiria kuona tukambiria gwito. You need allegations. There are no fact there. Niki aendia ba biashara. Bategwa hakirwa thoko au bakwamba kwingwa. Ora gukaribu na mutharimi. Igwithirite kurira mateta of course ya biashara baka koromoni. Kwe na mantu yareo. Ora gukaribu na mutharimi, urinde thirikari ya mbura yeni biuri ya biunga. Igiko kilomita nyongo. Kira gikari uyu wana mutharimi si we engineer tire gwakwa nara ndiene. No rindi ni ujuri. Ora weta ndiene akora ni ujurire piping kira kitu igithithitwe. Na kira kirathithagua kira guteterwa gakoromone ni thoko gwakwa kira bakwirwa na barirwa nuntu thoko etimenya gwakwa buria bwinthe bu safety bu yaja thoko yakwa ntu one mugutano gyakwa buga safety bu choke aka kairi na kira ntu barateta irante to nyingi kabarauga na gutwikitie itwikirwo street light ino tuturaragie matunguru yetu thoko ne ariko jatikeje kuiwa tuko barabara ni thithio bwega nuntu nyeroriri twejaira mirigo yetu chikitie chapwa chuka kana Nairobi kana bo Isiolo chikeje ikabokero mirigo yao ariko icho thini iri antu ba Na wali bari kwa kwena sewage. Utithi na ire ono ntu na sewage Kwithina nonto ni into bya kurea. Nyatho ko kuma thaa ici kinyara marigo jenderwa na machungu ambe ta kugura chetho je kenderwa kwena sewage ninyoge ta sauri yako ile sewage ne iko tukaririo ro tukari matu jorongo number 2 hygiene ya muntu kidogo akwenda kuthiria mukuru wa itaitwa kiringone akigambaka kankwenda kurikia mbuga kanyakini ora wonete ngero 4 milioni ile bamwe kuga ukeje utegera facility ile kanyakini na nyambene inyuma mono kethoreto nyambene na kanyakine ri iguru muno na kugintu wona nyari mbe cia county kugawa kigintu gitakwa citawate ingi cia kumbalance citawate gwikitite ngawe ku Supplementary. Alije kumbalance counties irega irwa mbe cenyi equalization fund na rige tuwa kuthio ni equalization nyambene itaithia at least ikwiria kanyakine onyanko da kanonto ba maigurara karia thirikari te komo information nande ai mundune nuntu kenda sibitari jethea cia level imwe ikwethe ijathithiritwe bira bionde bitegagwa na bikona be fall in the same category. How comes inaboge taste me agwe na ambition kwenda wa brother amenya na gwata bwega inyokara gokaria muntu inke na mono muntu ya kiraito murungi amugwete aja kwigita twita tumutethia campaign atwira wetha irari roya na nenda muntu amweresa bungo burathithitie kenda kara mugambira no at least amenya na ara ko mukabana na ara te uthithia atia ndenda my brother ethe akie information bwega kenda amenya okaria thirikari riko thirikari je Kawira Mwangaza ali governor anenkaira MCA 36 million mutuma ali nenkana 23 na riu utimbasa ya milioni 3 irio ndenda kuria atiri bona kabui nateka tumite Isiolo to Nyamira county ri mutuma ngavana kwekwe yo twika o Kawira na nenkaira MCA 36 million sababu ya kumwimpeach erembi Mando jambo netegi Kawira ngavana tonga makoboko na mbuga munya na mbira ngabira tukira ndone mo ya mpete kampere koboko gecha indi imwe na mwangara ninchu aga party na kiareke namba 7 itwikira gikari umwe na jwanka muonera muthara akieja na pipe cheru me pipe yeja project oyo ku project ya muthari mieta kwa let's say mwigiki yeje kayo wa pipe yegeta kuthithia Kawira akinyaga my brother yukia pipe mwe inchi jeri ungi yukia inchinya na ndebura bwina thina bugeto chinchana ya bandai that is the confusion ile tumire ngatwa mutuma thai na kuoja na 23 million oikuirirwa lakini kile uthithia ali karanthi gurute ka mezidi na karwa MCA kabura bu prioritize thina ciake thai cia boge tais kana boge ta west puku ga boge ta west tuina thineji
kumbe zio tunaweza sifakta kiri agriculture sifakta kiri barabara sita jarani basari ni rari kurunge kwa sita department mwanya leo kuna kinyeyo kuna kija no Bogeta East it is a part of them nyambe zio kuga level 4 eto kwenda kwa level 5 kanyakine eto kuthithirwa ketha ukarandi kuroria management yejo nturako na management ya Meru TV to state aja ukeje mukuru imbi what is your need imbi bukwenda kuongerwa pogwa thina ya 4 milioni ri imweja ni mui kana ikire tu akareta ko ukira mubomburi i management yo ya nto baba weta itsi batu tinto poeka nonto bwa edha ndi kwa second ijire nonto bori bato gushokia kiambere ndenda kuga au twetirite national government itite tabwega na kinya county government itite bwega ni untu itura ira tukona na arua ndaktari abagomete na nukuona health igwatite muntu wonde uti muntu utumba kwajwa na thirikari yetu tugwithitie kire health etugwithia kire education na kinyaki infrastructure ndiuga inyaki istima na barabara na nkirikia ndiuga ujukire antu ba Bogeta East ni untu itutegete tuona thina ira tukura ni utongeria bura bwiku kuma ki MCA kuya ki governor kuya ki president no nginya tuge change na change ya Bogeta East ni gwantai na kiambere kira gikwendekana imutongeria uri ukethe ari akui na wananchi uri ukathikiria wananchi uri utithithiria antu mea rimwe atongeria bari ja bakabanga uthithiria antu surprise ja thoko imwe tugwakirwa imwe rithe kuri kwinyangia mbeca jiantu na yeti nture ukwina thina ingi nene iria yumba kuthithwa na antu bakona value for their money na kuri untu my brother akugite uganga gachagua na gutirito isha kata gachagua abatere nya gutirito every special untu imuri irogoti wande gurwiriku antu ibatige kugaukanwa ni untu bwa mirunga mwera benayo we are in the same government in the same country no batere kwitha nuntu weta ugura mugate ara no riogoti weta wathiria gintu kingi no ugura no riogoti wewe services nuntu bora bakugaukania antu mbere antu betu tubwebere ira dynasty bazizasura narrative tutigane ayo okay tutigane niyo second imwe bwana Dennis ni uramu bocokia bwana mutharimi ambu bakuwa kira gintu antu betu bakomena bemenanira ithina na imbugira ithina na kwaga thina yu gintu githuku muno na tukwirana na mfamo na my friend yaja aliuga thoko iri waitere banti gwakwa kwa tuko kwa antu bagaitina ri waitere banti bagwakirwa ndiromba thoko wicita Bogeta West tuna kugina cio poja iri arandu ngamande muntu mwithi mbira antu ba Bogeta West bukenda kwebera ara kithira kukia maendeleo gikuma buthithia atia tutho tu benefitaga nuntu muntu rokeja abutegithie kwa opposition ni bwagara ya mwekuru roti uromire ja igara chumbi au wange ngirike bona kabwe mbira antu ba Bogeta West slogan ya kombora ya ne atangitikia undi munene njuri kanora muyuthi uro ya Bogeta West ya kanora mwekuru uro ya kanora antu atutinda twikombanaga twachemanagia kiara gontu turi aja tukorana yo kurubwa njao. All right, Libwega, it was a very healthy debate. Ni ngwitikia inya mutegeri agwithira ki joy debate ya mantu mwanya kiri mwerekerajo mugongo ningi wikira latrine orutingogi bwa thirikari ya William Samoei Ruto na Professor Kithure Kindiki inya gutegera kiuthigio shethwa ni the alternative government kana barabara kiri upinzani Nimbito Wakabo Mutharimi, thank you for keeping us company. Thank you for enjoying the debate. Ngo kwendera gitariri ega ka nyogoria mutambo na of course next week same time same place tutena mbere na rwaria tugitegera mantu mwanya kuma dena guntu oguntu.